Guys, bayar tukang yuk ya. Kurang boga duit 2 juta kurang 300. Tah, kumaha daek kembung. Mau nggak saya gitu mah? 2 juta 300 kan? Bener. Nini pakai cut bray morosot, aki-aki kabitan dirontok, dibawakan poek, dicolok-colok ku konci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nureh Ahmad. Nih, cager. Woi, ente datang 2 anjir langsung dia bau duit kamu di rumah saya ini. Ada yang hidup. Ampun, kamu baik dong buat mah. Aing mau duit lo ya. Ya hanya eta radar nak kuat teuing eta duit ge kada tek bae ampun nih. Aduh. Urusan duit mah saya mau nomor 1, John. Geus lah, udah laporan bae lah. Ya kan. Hasil ngabegal kamari itu Bank Rakyat Indonesia. Laku seberapa duit eta barang? 2 juta. 2 juta. Bener ente. Bersih tuh. Bersih atuh masalah duit mah. Tung. Bener nak ente mah tadi 2 juta. Ini 1.700.000, Jik. Atuh. Pancukuran ge 2 juta kurang 700. Oh, gitu. Yang penting mah 2 juta nah. Nya oh. Gitu mah. Pokoknya mah salut lah ke ente duaan. Tingkatkeun deui gawe ente, ya. Siap. Tuh, pan ari ngabegal jeung urang mah siringan, memuaskeun hasilna ge. Oke, mantap usaha ente. Gawe ente memuaskeun. Aduh, minggu enak sampai setor. Tapi sama ke pangkalan, coba ke warung si DP Cakra lah, sekalian lewat, lumayan sih kan eta. Beunat teh nya ieu. Asli, gimana ieu? Nggak baso. Hei, Gel, mana pes ya? Kangen aing ge. Tadi palak-palak ku sia, kemana bae? Sia tangan aing lain. Aing malinan tangan gitu ke mending diselila teh tadi palak tadi teh sombongnya. Kamar aing tuh non duit doang, aing sare kena duit. Gara-gara tadi palak teh ku sia. Songong amat sih ngomongna. Wah, di sakai. Aing mah wanita wani. Sia wani teh ka cicing aing. Tuan di kunaon ke sia. Bogel, kenaon sih di dia? Kebeneran saya datang. Coba yang minta duit ke dia. Wanian saya punya minta duit ke aing. Gawe si aing hayang duit mah. Awak mesti tulangan, pantes sih punya minta duit ke batur. Pantes. Ih, malah ceramah. Buruan. Sini acak-acak di koeng warung. Geus ceu eta mah paehan bae jelema kos kieu teu bermutu di dunia ge. Tau gitu atuh awon kriminal mah rek main bokel. Emang siapa malah warung lain kriminal lah? Urang mah kriminal lain kriminal. Tau gitu atuh pamali. Bodoh amat sing pamali ge, aing keur hayang nginum gitu jelema goreng ya. Langsung bae sikat, getihnya ge seger kene komo make batu es mah. Rek milih mana heula cek nunduk di hantep ah. Urang mah arek milih balik bae lah Buat aing kesel bae sih. Tapi hampura nya, hampura be. Urang hayang hiji be cenah.
Soalnya itu. Hampura cenah. Baik. Hampura cenah, hampura cenah. Mama kali itu. Aduh. Tahu itu ke kamar tulis amatnya. Aing ngomong boga pamajikan kos gitu. Sekarang dia nikah. Saminggu aing mau keluar imah di kamar. Leklok gitu lah. Tapi cobalah kuing tangan bukan kakimu kuy. Assalamualaikum Marbede. Waalaikumsalam. Woi, tongeret datang. Hebat dia. Hei, tongeret datang ya mah. Diuk. Ya, kemarin tak urut ketabrak kamari. Alhamdulillah Kang, orang diurut ku Mang Samad mendingan yuk. Kata iya sih Magel. Baik. Siapa ketabrak tak kurang eli ketabrak motor coba ku tonton Mas ya lebih mantap pokoknya. Itu payah aing Jod sama Nggak kira-kira laporan bel. Siap Kang. Berdasarkan riset dan analisis pesaing kemarin di Pasar Jasinga, memang saya nempok peluang nu besar. Namun di sisi lain, saya can kapanggih jeung kendala persaing atau pihak berwajib nu didinya. Laju kumaha gel? Jadi perlu aya deui eksplorasi dan kajian mendalam Kang mengenai peluang bisnis di Pasar Jasinga tersebut. Ayeuna urang memasuki kuartal keempat. Ya, saya harap kuartal penutupan tahun ayeuna menghasilkan surplus. Ulah sampai kurva bisnis urang mengalami penurunan. Kudu naik terus pokoknya mah. Siap Kang, siap. Ya guys, ayeuna mah geura bararangkat. Jod, Ya, siap. ente ngabegal deui jeung ieu. Oke. Jeung si Bejig nya. Terus ente gel malakan warung dewe. Siap Kang. Tuh, masalah eksplorasi atau Pasar Jasinga segera kondisikan lah. Siap Kang, Ya, siap. segera Siap. positifkan. Oke, siap. Ya guys, geura bararangkat enak mah. Ayo. Hei. Naon ya? Atur ke bae lah, geus geura bararangkat. Pokoknya mah geus beri kabar ku saya masalah bagian jatah mah. Amit. Ulah siap. Ampun. Depan kudu disimpan heula ya. Mana Iwan? Itu apakah itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli pakum kalau telis assalamualaikum neng gelis. Memang salam, licirem, waalaikumsalam, agore. Waduh neng, ama. Neng kemana nih? Kemana wea tuh a? Kepo pas mata nazi. Neng kenalan nih. Emang perlu gitunya kenal-kenalan segala. Ya perlulah, kan ini memang menyangkut masa depan keharap lah neng. Oh, gitunya. Lah gitu. Kenalkan neng, nami AA, ACC Pajero Sprot. Kami neng ya, Mutiara sangat a. Biasa dipanggil Ara. Ara. Oh, berarti aku udah manggil neng Aranya. Neng, lamun A manggil naka neng beda, lost. Emang ada manggil neng kan neng? Manggil sayang. Oh, bisa wae. Neng, lamun arek ngirim surat, kirim ke alamat mana neng? Emang neng zaman baheula. Ena mah usina cetan lewat WhatsApp a. Piraku urang kudu surat-suratan. Nah neng tanya, mungkin nomor WhatsApp neng. Iya, bisa bae modisna. Atau guys, kalau bisa cetan kena. Enggak satu ka dia pun neng diketik kan bener. Ya, di aranana eta nya neng Ara. Oh, coba tinggal. Neng Ara geulis. Oh, munya nengnya. Yang ke satu a neng rekuinya. Oh, nggak ada oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Nggak tulis bager deh. Aduh. Mau kecewa ini. Neng. Suatu saat sempak ajeng cangcut neng bakalan seember bersama neng. Lihat ya. Balik main.
Ini cuma mau ngasih tahu. Minggu depan Mimin tunangan. Adam ikut ya. Kalau bisa, Adam ngamanin acara Mumun sama ramein acara Mumun. Tega maneh mun, teu inget urang pernah ngeblak duaan. Maneh mah. Please Adam, don't take about all past anymore. Aku nggak sanggup. Udahlah, aku cuma ngomong itu doang ya Dam. Aku pamit. Rak maneh mun lah. Orang saeutik mah. Mundurkeun. Mocer moal. Oh. Tenang bae. Oke Jod, jadi kieu enak asup ka pembelajaran bab anu kadua. Oke, siap. Jadi kurang ngabegal ge kudu boga rasa empati. Maksudna kumaha tah? Iya, jadi urang ngabegal teh ulang ngabegal jelema anu keur kapaitan. Oh. Lamun bisa mah kurang bantu eta jelema anu keur kapaitan. Oh, siap. Jadi kudu boga tindak tanduk titajong tetangga, misalkan kurang tulungan jelema nu keur kasusahan. Kos gitu. Bagus. Oh. Langsung paham sorangan Jod. Pinter. Oh, ngesiap tenang bae jeung aing mah pokona mah beres urusan segala urusan. Oke lah. Mantap. Oh, siap. Siap. Bapak lagi ke mana teh? Bapak nama tanya. Oh, iya bapak nama. Jangan biayaan. Turun ibu na turun. Aduh, Naon? pulak kereuna. Kerunya. Kereuna. Aduh, yeukeun jiga. Kunaon ieu? Anu bawa ka ditu. Ieu urang geus mulai hamil. Hamil. Aduh, bingung aing kumaha yeuh? Bisa tuh. Geus lah aing turunan para aji tanang mah pokona mah. Oh, sian. Kan ieu keur ngadangkak nu bener. Coba lurusin jig. Aduh. Kela. Doko benar kana Meki. Ada rese dibuka aja Abdul. Buruan. Aduh, geus dikoting Mas. Aduh. Alat-alatnya. Aduh, iya mah. Kela. Wong. Kodes ada centong. Bewok. Oh, bewokan. Geus kae nyokot alat teh yeuh. Buru alat itu. Ake kadang. Ini di ujung nih. Aduh. Dan di ujung kita kieu. Aduh. Oke, kumaha? Tang. Gila. Ulah ngadangkak teuing hara rese aing. Aduh. Langsung tuh. Mencamukuk. Bewokan. Oh, Allah. Kayak geuneung. Aduh. Guru. Kedeung jalan hara rese. Ieu buru. Aduh, seteka bawa Aduh. Tahan, Bu. Tarik napas. Guru. Tenang, Bu. Cicing. Urang lagan heula ho. Bisa, Jon. Aing dikihan, Jik. Aduh. Calakan cangke. Gerak buruan. Tahan. Saya kena ambulans kena ya. Aing lagan lah. Aduh. Koeng. Cicing, Bu. Cicing. Ambulans kena ya. Tarik napas. Jangan kena ngebeten. Ayo sa. Dai, hujan. Sakali. Keluar juga nih. Keluar yuk. Coba Coba gerak buru.
Nah, nih mah. Nah, aja. Bokong, tai tau. Aduh, goblok lain ngajuru kalau nggak busiat ngaduk, goblok. Hi. Aja balik. Bener tamahan. Buru. Goblok. Cenah teu teraku bedog, cenah teu mempan ku pelor, awak gede kumis baplang diajak tarung jeung meong, teu pisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Sok ngajago, lamun masih dahar